ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастен. як ҳафта буд ки гирип қапидагӣ буд, қати кӯдако овозо беҳад маҳкам шиданд. ман гапза натонистам ки видео кунам, ба шумо нишон дидам. видео партофтам ба байт музика, пас моторо кам мешавам. мардуми моро мефура ки ҳамчи хеле гап бизанӣ, бояд гап бизанӣ. видеое ки ба музика пас моторш кам мешава. ман хостам гап бизанам имрӯз ба шумо. хай бахшиш ки овозом олиам соз нест, аммо не ки маҷбур хай шудам ки гап зада ба шумо видеоро ишон будам, то ки чӣ кам нашавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дидем, мо нон хамир кардем, нон пухтем. дар инҷа шакарҳо тайёр мекунем. дӯстони азиз, шакарҳои мо бефатира ба нон қатӣ мекунем. барое ки мо шакарҳо кунадем, яке хай тон шакарҳо кунем. мо нон пухтаги ҷӯш. дӯстони азиз, ба мо чӣ даркора? пиёз, бодринг, помидор, чака ва зелен. дӯстони азиз, зеленои мо камтарак райҳоная, укробая, гашничамо майдачамон мечинем, реза карда дар пакетҳо мегирем, дар морозилник мебонем, то ки яхка биста ҳеч намешава. ҳар вақти даркор шава истифода мебарем. дӯстони азиз, намахел хай ки шумо тамошо кунем, баъд бо давом гап мезанем. азбаски овози ман бисёр гирифтагӣ, ман намехоҳам бисёр гап бизанам. дӯстони азиз, хай тамошо кунен ака.
چقدر که دوستان عزیز دیدین ما همش رو یک جا کردن نمیخواد با سنگ تازه میشویم سنگ رو نمیخواد میچکیم این سنگ دو ساله که در می جای استفادهش میبریم و بعد با ما نمک در کار دوستان عزیز زیلی ناراضی همش رو یک جا کردن نمیخواد بازم میچکیم تا که شیر تبا مزه شو شکر رو بعد با ما 3 قاشق چکه در کاره یک بکل آبی جوش آمدگی خب بسته با مو چه سمیر چند هسته چند در کاره تیار کردنده شکر ما خودمون میدونیم ما پای میروبان بازم بعد نمکش میتشیم که نمکش کمه یا که زیاده خیلی نمیخواد دوستان عزیز بازم تماشا کنین باز ما ویدیو باید میبانم بخشش که آوازم بهت گفتگه نمیشه سوز کبسه نمیخواد دوستان عزیز